Ibe tingchua ilung ta pen mena namaigu Marasam News kadai rensa Zeme kona pumwangai dale. Zinai kana kyo zekru kuna kamma ge Tejpur Air Force Station spy gu limbagri sobabam Assam ge danai kana kyo zesrok kameng Arunachal Pradesh ke India spy mina hangsna spy tata use nine sangna tebe gu duty tebgene patausia ze avalanches himlotum hubegne gebun saraga ze megum ze mekugene chaidi me spy mina hangsna du hago zenu ne hingei tebe gu ta tezai ms spy punuring ting zamak che India ka dei hang pepet kai duidu mapa to go kai ze ta to ga dele ze sale I met India spy mina hangsna du mapa to go kaize hago zenu ne hangyo de bego ta to ga me duizize halvida zugal kishore rifleman arun katal rifleman akse pathania rifleman visal sarma rifleman rakesh singh rifleman ankesh barwaj nai gunner gulbart singh I met spy mina hangsna du India ka dei hange panuiring ting pen jamak che line of duty gene panuiring ting kam ga dare is Indian army ne sale Union Law and Justice Minister India kadai ge Hindi nai ka pling be deuge ta tebe pe Kiren Rijiju ne zinai kana ke zekre ku na kam mai ge Nagaland state heze langket hang ke wangai de le je sale Marasam poga be sai suize Union Minister India kadai gu Hindi nai ka pling be deuge samram je ta tebe pe Kiren Rijiju ne Nagaland Chief Minister Nephew nai pugu cabinet roge pe suite me nai hai mui po me du hanai kum ting kum chang na jang kai ka no jai ti kum chang na jang kai ku chum gu Union budget India kadai ge charang kang wang rabe nai tarabe damlia ga be deuge sam ka ki be zai kada be deuram du sam dam za ki ga idle zarang le zai na Union Minister Kiren Rijiju ne Manipur state kyate rise wang rabe lok ru kuno Manipur Legislative Assembly election ting kum chang na jang kai kuno hangje ne Bharatiya Janata Party BJP hangje ne election campaign tet se te ke gule je sale India kadai ne zinai kana ke zikru kuna kamai ge Kiribati kadai hange COVID-19 rehe zai COVID-19 rari tu gira rehe rame zai paknet rame apo Pacific sungling tage de lobam kadai Kiribati hanglangai de leje sale Ministry of External Affairs hala kadai dege pasite me bong ne saze maki budum isunga ze COVID-19 rari tu gira beknet oximeter PPE kits personal protective equipment kit zai kanang sangba COVID-19 rehe rame Kiribati kadai hange langai de leje ke chewle Aize India kadai ne kadai ket wangchang lak chabam bedu nga ga be zai Kiribati kadai ne punilung muize bambege COVID-19 rari tu gira hange langai de leje Ministry of External Affairs ne sale Some Education Minister Assam kadai ge lesina me zai machira ba ka telia ba deuge rezi de be ranoch peguna danai kana ke zikru ket rima ge saze Assam government ne anui travel me ko pezet badai ze lesiki ket ke ne lesiki mingyo changme lower primary school ke kate be ko to rahang phega de leje sale I me Assam go anui travel me ko medai missing rahap tiwana deurize lesiki ket ke ne lesiki mingyo changme kate be ko to rahang Assam government ne phega de le palam ane I me hazet madai ne Assam government nu kyam zabam de leje Assam Education Minister Ranoj Peguna sale Uttar Pradesh State gu wang rabe Uttar Pradesh Assembly election tingkum chang na jang kai kano second phase election pakna be bot to ze mina kan che che belam ke migu bot mi hung me pebe election kana kyo zikrum dai ma ma ge la dele Uttar Pradesh State ke second phase election ge sapat rame candidate roge mina high ket krum dai me se lesi ki class ta set ne kyo ga me la le jai sige candidate mina gro ko na mina sandu gai ze pnu ya lesi gyak chi mang ru si za la le jai si me roge candidate mina high ket kana ne post graduate valu ze election saper mela le zaine minahang stroke ne PhD lo luze saper mela le ze Uttar Pradesh Election Wards na Association for Democratic Reform gu Marasam poga bena sale anoi hai minane chigai do bule Uttar Pradesh state ke second phase election pakna be botu ga ramai ze kana ke zikrum dai mama ge assembly seat ringming hang district squee ge la muile I met district squeeze ze Amrohar Bareilly Baizor Bodwan Moradabad Rampur Sarahanpur Sambal nai Sajahanpur West Uttar Pradesh na mikem biagu Uttar Pradesh state ke election pakna be botor be mai bangu dele
Indian Premier League IPL tingkum chang na jang kai kana gu jinai kana ke zikru kana kammai ge auction Indian Premier League gun thazabam ramadu lilam te be jai lilam ge na ma zobe Bengaluru ge bamchu kai de lei ji ge Ishan Kishan ne most expensive player Indian Premier League tingkum chang na jang kai kana thaba ro ge pemi hung lang je lilam te be Mumbai India ne crore croming lang kaming hange lugai de lei Zai Stria Sayer ne second most expensive player pakana pe pemi hung lang be Indian Premier League tingkum chang na jang kai kana ge pemi halilam te be Kolkata Knight Riders ne crore kana lang kaming hange lugai de lei Ministry of Health na Family Welfare gu Marasam program pe sai suize jinai kana ke zikru kana kammai ge India ka dei ge COVID-19 rarit ne rozet positive test pen me mina sangring hamadises na midu positive test pe te lei zai COVID-19 rarit ne jinai kana ke zikru kana kammai ge rozet chai di me mina high test me madai me chai di lei je sale Ministry of Health na Family Welfare zai national vaccination drive gu Marasam program pe sai suize India ka dei ge COVID-19 rahu COVID-19 na COVID-19 kapkani meriak plan te je kro ha ke drex na za kana lang kai scheme du kapkani lei je sale Sige jinai kana ke zikru kana kammai ge India ka dei ge COVID-19 rahu ralang bedos na pakna bedos kapkani meriak plan te je lak dai stroke chang react set kana high stroke se react stroke kana medo kapkani lei je sale ai gina na mai gu Marasam news ka loi ge de lei pi guys and kingani mele indu to de lei